he sarkar thar kar khate molika upa ahian kumnga chunga kan kalda tur zong soiman anilova amaro chukan governor hian kan 100 days program te ferengin niza chunga kan hanti ngal tur lampang hi aron ngai poimo niin alanga ni za hi working non working days de han pai hian na kumar tha atop tura kan ngaya chumi chunga sarkar tharina ati tur angai poimo te chung chu minon puan sakna ania heta hian nge thil lo tam tak a oma entinan thil kallai mek sarkar mualiam taina aloti mek voina eng ma danglam na omlowa kan chom hitam tak a oma khang ka chu thil thar le soi ngai lo a aron ngai nin ka ria chung zinga chuan entinan kan Manipur lampang unaw te chung chang te ania Union Home Minister nen kadin betoa in mai chana soi tan kan tia tin Prime Minister point minron biak atum lai takin ulai trong trai betel center ka om lai lo ni a ma se sin minron thon thunga tin Myanmar lama kanuna refugee te chungchang po kan External Affairs Minister nen kan soidon to telefonin ani ko ka batchmate ka thian tra aloni boka India sarkar foreign policy le a diplomacy hi Myanmar chungchang a hian kantana lomom tak zong hian ain herdon emiang o te po kati rilruwa ne hang hitil sensitive issue ani central sarkar ngai dan te chunga kan trong angaya imponi sen kanunau te nia politic thil ani lova human issue ani wangin kan theyang tok le kan resource in atlinang zela chuan heng chhawmdawl na hi kan thok chunjom zel meka kan ti zel don bokani ti kha kan stoi du